nteto chetu Akenya ni bachithirite acheke barabarene baraba umete tauni mwanya mwanya gwita maturene gukenanira thigunku na endwa bao baingi ni batumirite mathaa nkurukia kithimi ni ontu bwa mpinyano ya ngari njirene kagite ni ukau agendi ni bonanitie kurega kunganirwa kwa ukumania na guitia kwa ngarama ya ugendi. Anthony Kathenya ni akumurika uria barabara chetu ikari. Etigere ntwe mwake Jesu Kristo kujarwa na Kristo ukongwera kujarwa kwae Akenya balabe karaga muja Nairobi na ukabadite na mbele kwelekera miji kugwatanira na endo bao kirima mbura mama tiru milano kidorano kya matatu nyingi ja kwelekera kirimara ikiona gaungere ku bantu balaba kwelekera miji. Kulinga na etithia ba matatu atirum kagitaga kuna ongere kubwa Kenya balaba kudhimeje gitumi kinene ngarame ongerekete na matatu nyingili kama taka kariba muja Nairobi yake ikiamba leo kama ta Kenya kubenu kemeje kwa mwerekera mukaro county ya Meru ola kumaga muja Nairobi muthenyomde akilazimika kulea ngirijere tangarama ya kumwerekere muje. This year compared to last year kona ni kuina ntuwa bangi mono baraba ku travel kuma weta Meru na I think araturi for now biashara ni titukwega kila kidara kirio oke kareta ngari ego kona ngeni cha weta Meru no ntuba kwithira ngari ra chetu weta maua ireta maua ikaga ntuba witiabo you know festive season kwitara kwina one way so ngari chena machetu na area ukethira guchoka na kairi kwinenya na kiugi utuma kiatuma ukethira kwina ngari ngeni ire kumba kuta ikianto Meru dare chombesa ngirishele kuna Mamero 2000 ona tuja kawaida lianga tuko kawaida tore angirie mwe lakini nawe kuona tore ama itayele na le faideti muno kwa hivyo Kenya araba na mbesi bendele ku university matatu kulinga na beria balaba kwelekagira muji omde kwino bataruba thirikari kusonkuna matatu lijambili toka mata Kenya kenda gutigera mitini ya barabara eti kuonekana ne kuhakikisha ngari ira njaro siweta route ya Meru ni okelogera vetting aniki okelogera vetting kenda si hakikisha ai barabara weta Meru ni dereva barabara kuma Meru barabara ya Meru ngari barabara sia Meru ito ni dereva aini kenda anto beto muno ke black spot utekawade accident tukadwa tuina metino. Aidho kagita gaka kwina gisunse kinene gya Kenya kila gitumbite kwelekera miji bakigweta wite kwa ngarama ya motorile tagitumi kinene kya kulega kwelekera miji na kile bakwenda ni thirikari kula ithire thineno oninya badi gothira ndenja thai endu ntere na mauntu thai maisha yatebuyora bia ici urite utena mbia biashara gaithokia ndio kama ta bikibiki tha internet andona fe kuinamo ndona fe aburu ende nanga ucio miende nyaka njo batodorokirite gutaoni mno. Biashara iko chini sana, biashara iendelee poa, hii maisha ni mbaya sana. I'm not traveling to home. I don't have money, I don't have transport, I don't have gift to take to my parents back there at home. And again, there is no money. Niki compare this Christmas and the other Christmas last year, that is, hali imekuwa ngumu sana. Uchumi iangaliwe vizuri. Watu wana do. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.